Jewel. Shri Sarah Eric Karbuki with 30. Shri Starting Star Thaba with 39. Shri Srisha Kupar Roy Lindo Thaba with 8467. And in the number above was 157. Thank you. Ida Samdin Maliang, Kalang Real North Kandai. Ida Saldando Rentatian, Kalang South Hall. Ida Sarah Eric Karbuki, Kalang Light Hall. Ida Nanti dokter bisa masuk. Aku putar pun harus mainnya begini. One Kachana with 8018. Shri Sandendo Retakian with 49. Shri Sera Puri Kabuki with 34. Shri with 52. And Shri Sisha Kuparo Windo Thaba with 108. Dalam ladau ketong jupi wajib kai ketong pat bau pi kedan. Aduk kat no ketong jupi ula ben kelai ka soyong tu si. Kidan Jerman ya kata. Ketong Kiai pat kimat. Sibun ni so kende siapa pelat nama belai bagani ketika hak ke debut nam tai bahasa sama ila kami lenti bagi satu nama belai hak ni ketibam tangi so bagi jingi kan sejak ya ke bor juga pisah but kani kipat ba gila don ni sudan syak museum bah kata museum jong kajing job ni kerman sekarang mengin sayo kajing job haduk round ke bakut kementai artili ground la adap ila atam haduk kandai spalai but di ground berangsa aru ni kerman mengin satam ni 100% ngidan ka automation ba gila ban bantam do garang ka bakut di kata kamon ju glemong ngimla ban tebes ndrei ya ka ba ngila i hakini ki meeting si baladap nadu ki rally sano sedong ni le bahas sibun ti ngidan ke jikerman bangin jo ke kran sama manifesto la sat menah ki rally ki meeting sano sedong di kipon ki mat ni sepenting fi kilai apo ki rally ki meeting iba sensyar saya kira sebagai manifesto di kapan kong ni dia kata ingin fokus yang mentak sini ya ke ba ni social media result lagi yang saya kira manifesto kapan bahai ingin lihat dalam konstitusi anda iba mencari job kerja ya state as a whole nanti kimat rai ni sila dah job saya kira sebagai roster polisi saya kira sebagai ILP saya kira sebagai kita pun orang lagi iba secara saya kira definitely this can be 100% I can see in Mabalay but he has potential apart from the qualities what he done ke potential he comes stand अपने candidate baru and ada si jadi bahasa China ada peladap jet ini mabin Mabalay idan equality ila ban wara ka change massive change for constituency jongi kata hi Sokman te ngai iba mentam padap nyulut nrei pidan jikermen yo uba unnya benjob man daga ai kam kathong pat bau kertang jopi kwa lada pu job pidai benle dan job tu ni sai po assembly ke dan di Jerman bawa man sekelan kata kebor komple ada kebor jomri rumah San ke bom? Ke bom baik.
Ta pisau kumno apa? Nan. Ta kesan ba kesan ka. Entah kan namar ko kanang tam kay nem to telebu jeng kerman lupa ya jeng job le bulat te. Te Gue ben trehok ya senong ketaw. pidan jikir. Ada ulah ro jeng kular maka jeng keren jungu teh. Siapa?